Arainwa Iturur kane jasi Itunga lwalo kodum akaulo na isisha unebe abuoke loko yari kokuke. Jofre muima lo Eyarit no ingich ko police o district alo Amuria ngesabu kitoron nwiswamato kelo. We join you in mourning the victim. Jason ne pepeke de si iboro anu Itunga nane ni twanioni. And you see when such things happen, is it? Genetas ni swama uno reakiro toka nakana. In order to this person to be taken to court. Anwe Tunga nani iliswama uti nwaya ngaru koti. We always need witnesses. Ikoto ni ojosia jenok. And the witnesses are just from within you. Ido ajena ka ngune lomneta ne pigeoni. It is you people who knows what happened. Sungesi genete nwapoti swama unos. Moses Egwadu LC1 loko chalo kalo nges abalebe eraina atwana rene sirie ngechalo ke. Konya kotonga lipa pugan. Tomo kisela pugan. Owene ngona ne bati bitia maisha. Nara somso ni swamata mamera ibone jok. Dobe jeto dingna tumna kalukida banganutu. Nisa liptinga pugan bonbe. Owene isa prangna dokita ne bita wen. Totoke koku kaena tuan anagresi konyu nges abalebe akironwe erumane kese duposi o klinike Eyarit koku. Mbona ina kuma klinika ni Eyarit koku. Tengo bala kirone erumane. Bunesa dumake barende tfanyi samani nesi banera na pipila tawka ngade ba mga jindo buna mrutu ngada kutai. Etiaka kina lemo kelo katotoke koku ido ebe abu kodemi koku kane aja itotoke ebe losaidar kwa abuajasi kaina peta nwe Eyarit. Itunga kisa nyunyurase rono noi. Kata pili noi atwani aritipitata itena mama yobeti atwale. Orai sokoto peluse kerumantie selo toga jala ni kumini. Pakita iti sidar. Pupekata ron ngageon dian mam ngajioto ita ni kokain. Iko ko ene ditene mame keda tiun sikere dalo se swama ikini kwa na merai bore na jok. Nera ngodelele tenga kia ni kokain. Abu police okuti koku kotogo ne dai kitai ido omitai Eyarit okelo ikoku yen ko ipone lwai tulur kinako akipi nwelele bakalaya ekaulo kidai kinitogo kene penen. Kanuka TV East, Patrick Eteu kwa Amuria.